सो हे हेलो सांग मैंने तो देखंतु वर्तमान आम आसीचु आ गोटे पेंडाल को देखी काली पूजार एटा बहुत पुराना भिडटा मु पोस्ट कर पार नथली किछि टाइम पई तो वर्तमान मु भाविली पोस्ट कर देबी तो देखंतु गैलरी भी तो फुल हो जाउछि ना आउ स्टोरेज भी फुल हो जाउछि सब किछि फुल तो यूट्यूब रे पोस्ट कर देबे भाविली तो सेति पई जल्दी ऑफिस रे सर के आज एडिटिंग करिया पई टिके बसी पडिली देखନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମା କାଳୀ ପୂଜାଙ୍କର ମେଢ଼ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତର ବି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ମାଛ ମାରୁଥିବେ କେଉଟ ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଟିକେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯିବ ଯେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଏତେ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉନି ପୁଣି ରାତିଟାକ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମୁଇଁ ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏମାନଙ୍କ ମନରେ କେମିତି କେଜାଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଆସୁଛି ମୋ ମନରେ ତ କିଛି ଆସୁନି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ କହିବି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି କେଉଟ ମାନେ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଡିଜାଇନର ଗେଟ୍ ବି ଥିଲା କିଲୋ 100 ମାଛ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ବାହାରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜରି ରାକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଗୁଡ଼ାକ ଯିବା ରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ କଲର ଲାଇଟ୍ଟା ଯୋଉ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଡିଜାଇନଟା ଅସମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ रियल लगुच जमी पानी भितर समुद्र भितर को पशि जाइए देखिपे केते सुंदर डिजाइन कारीगर मान को मानवा को पड़ो कला तो अलग प्रकार आ कारीगर मानकर लक्ष लक्ष बुद्धि आउ कौन कह ऊपर माछ अच्छी जेहेतु लाइट जो भिडियो एत क्लीयर आसुनी कि रियल रे बहुत क्लीयर आसूसी देखो रियल आखि जेहेतु निज आखि कैमेरा आखि बहुत फरक देखो देखे चाहूँगे मोर एमती गोटे गोटे भिड पोस्ट कर जाऊँ बर्तमान माँ को देखो समुद्र भितर माँ कर दर्शन मस्त लगुच भिडटा मस्त लगुच पेंडाल देखिपे के सुंदर जब भिड भल लगुच माँ को गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने देखो माँ को दर्शन राति बहुत राति 10टा प्राय पर जाइए तो से फांका थिला ना बहुत भिड़ थाए और ऑफिस सारिक आसिक आम गलु तो से फांका अच्छे तो देखिए केते सुंदर डेकोरेट कौन कह